Ka United Democratic Party Central Executive Committee Jingpynlong yak Jingialang halor banyatai yak Jingbamla banle Baha Jong kaseng haka election Lok Sabha dangshan u President ka UDP uba metba lingdo ula batay yak Jingshem Shakinong Thok Khubor hadin balawai ka Jingialang haka ba ulapan pau halor ka jingkta karinsan social media manpha ik jingtip haka por balong election kaseng kalayatai ru yak Jingpyn kre na ka benta ka election district council banyo yak kertong ki bapaka bat ban ai ticket shaki MDC bamenta Nalor kani Jingialang ka UDP kin sarai ban ya ai reng ha ka election shiteng samoy ha gambegre bat Jingpynlong ru ya ka jingsngap jar ba ar minute ban kan mau burom ya uba tenuel dekar ubade u MDC barim nasyela Kami pakat application area kami dipakai ni kenai ni last time proses. Kita pun ni orang yang pimpin ni ada pakai MDC, pakai konsumsi. Ada dalam ki MDC kita lagi ki parti kita kuat ni lah ni. Dengan kerja firm pakai. But ni empat setengah proses tu mampu bangun organize kembali pakai parti ni lah yang aja. Ka HNYF kala kentu ya ka Deputy Commissioner